tunini ko hechi tu anangai za hechi Bible study ana behozo sin bon chau chunga pakai minin kipatu kahin sekit in sukile Christ and the family akon in jong kahindim kivini hichi Bible study Christ and the family Bible study hung kipatlona aze cho ahile itsa ti hovin pathin thu hi a het te na diwa amho het ding bailam pendinga quiz tabanga quiz te ba hung ki bola hi jing minu mipa te ho in on inala chi ova itsa ti ho to family Bible quiz in ani hom jingdiu pakai mina ikitip na nomo hi azi so itsa ti hovin pakai zisun asay zuite koma leya alen laya thuta ato heavy natin thuta ato nalha ong di hi atihin thuta ato pathin thu ahizin ichati ho ha ong ding le ichati ho son sit thanga ko na tha ong theding chu thuta pathin thu ahe na kon bo hi iche hi zin tu nia in a bol ban jamon SEMTILBU Bung somli le segi Kel Lhah Sunga Joseph Vaihom dol ti mangcha ahi Bible study la Bible quiz na ni khom ki deu ahin him Amasa penin chati hola khat pen le minu mipa nangin khat penin pathin ko ma taona mang puma hichi bung somli le sai so mi velkhat be in sim do khom ba aban le Bible quiz le Bible study na pa divin pakai men ikitim vin him abana chang cha bi cho hele hicha ding a chang cha bi cho hele Genesis bung somli le sai chang sai na Chuin Joseph in apa Jacob cho ahin puilu din Pharaoh angsunga adinsah ahile Jacob in jong Pharaoh cho phatthei aboh dai him character so hi ahile chate HOLDOH sa ding Joseph bakimu na khatna Jacob le rachel chapa masapa him ani na tun Joseph SOPITE pasal somla khat hojong akimu a chate to chukile Jacob Joseph le SOPITE odi apa jong akimu abalahin Pharaoh Egypt liang pazong akimun abalahin Egypt miti ani ego zau sila gamzo sil Pharaoh ko ma chang cho na dia ani gizo do ho akimun hichi bung somli le bung segi chungi iti lai phala ani kizi ham iti ahile Jacob le achapate Egypt lang zo na ana chi su lai cho 1706 BC vel ahin chule Kel Lhah Sunga chu 1708 para 1701 B.C.sung hintetin helgil na ni hon asayo ve hichi hoy lai mo ana so ham iti ahile hichi bung somli le segi sunga til so ho hi Jacob le ain sung mi te zau si Egypt gamsung gosen mun ahung ki tolu zau ba til so ho hi abana outline bung somli le segi sunga hin Joseph ben apale SOPITE Pharaoh le pa angsunga ahin puilut na tusim akimun hi ani na chun Jacob ben Pharaoh le pa phatthei aboh na kimuna bung zo hi athum na chun Kel Lhah Sunga Joseph in Egypt mi te gan cha ho le akam ho Pharaoh le pa adinga ni le cha to ana he to ana la do pi na ana he to dan kimuna bung hi ali na chun Jacob in Egypt gamsunga ahin buidan lo na dia achapa Joseph akitip sa na jong akimun hi abalahin Bible quiz family Bible quiz na ni comedy ba hin chang cha bi ho hi achang ho hi adon bot no hi noi lama akipi in answers mo say pizing lo ba chate ho to he chi Bible reference ki pi ho akona hi in HOLDOH hom ki divin ikitim ben him question number 1 na chun Joseph in apale SOPITE Egypt ahong hun chu koi ko ma agalut ham itile chang khat na lama akimuin Pharaoh leng pa ko ma agalut question number 2 na chun Pharaoh leng pa to akimuto dia Joseph in SOPITE mi za anapui itile chang ni lama akimuin mi nga anapui uve question number 3 na chun Pharaoh and Joseph SOPITE ipina tong mi na hivem tia ado asu iti anaton bo vem itile chang tu na lama akimuin kel ngoi ching mi ka hive tin adon bo vem question number 4 na achun Joseph SOPITE and Pharaoh leng pa koma hoy lai mo na ni chen sa untia anatungu veng atile changa na lama akimuin Joseph SOPITE and Pharaoh koma gosen gamsunga ni chen sa unti anatungu veng question number 5 na achun Joseph and Pharaoh angsunga ahin puilu chukoi ham itile chang sa gina lama akimuin Joseph apa Jacob ahim question number 6 na achun Pharaoh angsunga adin achu Jacob akum isa na hitam itile verse 9 lang chang ko lang akimuin
Pharaoh angsunga adina chun Jacob chu akum zakhat le som thum na thing tai. Question number 7 na chun Jacob in Pharaoh chu ipi anabol pm itile chang som na lama akimu in phatthei Jacob in Pharaoh chu phatthei anabu em. Question number 8 na chun Joseph in ahin sung mi te chu hoilai gam sung anapi ham itile chang som le chang khat na lama akimu in Ramesses gam sung ahin. Question number 9 na chun Egypt mi te sum abei so phat Joseph in ipi hin choi un anati ham atile chang som le chang gop na lama akimu in nagan chateho hin kayun tin ana sei pov. Question number 10 na chun Egypt mi te nagan cha zo si abei so phat na ipi anapi ovem itile chang som na lama akimu in agam le se do anapi ov. Question number 11 na chun Joseph in Egypt mi te gam acho do lo chu koi ho gam ham itile chang som ni lama akimu in them pu ho gam ahin. Question number 12 na chun Joseph in Egypt mi ten atu diwa ipi anapi ovem itile chang som ni thum lama akimu in muchi anapi ovem. Question number 13 na chun Egypt mi ten chang tiang le Pharaoh api diu chu izat ham itile chang som ni lama akimu in hop nga la hop khat chu Pharaoh anapi diu ahim. Question number 14 na chun Egypt mi te chu chang izat amaho ana chang diu ham chang izat chu Egypt mi te achan diu ham itile chang som ni lama ma kimu in hop li ahim. Hop nga la hop li chu amaho chan ding ahim. Question number 15 na chun Egypt gam sunga chu Jacob kum izat chung ana cheng em itile chang som ni lama akimu in som le segi sung ana chenge. Question number 16 na chun Jacob chu ahin ni ko kum iza sung ana hingham ada hingam na ti ahile chang som ni lagi lama akimu in zakhat le som di le segi ahim. Question number 17 na hin Jacob in achapa Joseph chu ipiti ana ki hasil sa ham itile Egypt gama abuidan lo na dinga ana ki hasil sa ahim. Aba na hin application jildo ding le chati ho sei pi ding chu Bung sobli le sagi sunga hi patin and Abraham koma na son na CHATE kumzali sung suwa hung tang diwa hi anati chu so bulit na dinga Jacob at sa patele atu te ho Egypt gam sunga hung kopiam lu na hi vem. Patin and Jacob sa pate so na ni ho apo na namlen ta ahin sim do te na dia ahung kipat naw ahim. Atum na atun Jacob in at sa pa Joseph atia anigel no akidang ta sa ta akimuto ki hon hinova Joseph Egypt gampun pia Vaihom anapanhin mihim khatin kenep na inay lo nung ting jong le patinin ayadin hilgono ay koy pizinalize ti mudo the ahim. Patinin Joseph ama thuti builhun na dia anaman sa panga nang jong ama hilgon lin ta subulit dinga patinin na nga zinga na kausing ahi ti sumilhim. Tunia hichi Bible quiz study anasim hozaw si patinin iholim pichi tawhen. Amen.